Hello ruperang sakandi ko namchak suwa sample til polmola channel owner ruperang dalni tarik tian 17 12 month 2025 mo de anga nasimana dalo angni polmola gata second nabanga thari aha je mangan nasima angni isap aro target khora naska nasimang khalna gata mangen mo je mangan nasimangni isap mang melio de nasima angni formula ko rana gata managen mo de getalpa mandirang angni video ko namna kenchimo ode angni channel ko ba subscribe kai donat phachina sakanti kon molmola mo de dalni isap ko natnas khang mijalni result ko bangijani phlatna mijalo de first to 66 kalamo 66 kala second ode beta 45 kalamo 45 kala daude nasimana yan anga 35 rangko sa second ode onacham first ode nasimana ending ba namen success onga aro 66 anga onamo 66 ona piar number o je manga nasimang angni house ending ongba khor am wamang de maningen first ode second ode nasimang na nangi jamo de daude dalni house ko anga nasimana rabenga dalni house te beta khora benanga 9 meng 1 mo ending de beta khora ba 6 aro 6 0 mo de je mangan nasimang dalni house ending rang khora askacham rana gata mangen house te nasimana 9 meng 1 mo ending de nasimana 0 meng 6 je mangan nasimang ya house ending ni ko thari khalna ska meng chigini guti ongkhat ken skang pa nasimang yoni ko 19 dake khalbo 6006 1661 0990 6996 0110 mo nasimana yoni ko khalna de mengchigini guti ongkhata je mangan house ending oni ko thari khalna ska thari khalai bejok mo de daude je mangan nasimang house ending ko khalna ska khaleni bo dawanga nasimana piar number oni onatken mo dalni piar number de je mangan piar number ko khalna ska chem piar number khalna gata managen mo dalni piar number lo de 11 00 00 66 99 22 mo je mangan nasimang dalni piar number ko naska rana gata mangen yano nasimang na angni isap ni gata ya 11 ko natinga ya 00 ko natinga mo je mangan rana ska chem raini na gata manegen daude anga nasimang na angni isap ni gata direct number ko ba nasimang na rabenga mo dalni direct number ko nasimang khaleni na gata mangen dalni direct number ode je mangan direct number ko khalna ska nasimang direct number ko ba khalna gata mangen dalni direct number ode je mangan direct number khalna ska nasimang khalna gata mangen dalni direct number ode 02 03 04 07 08 yakho nasima raini na gata managen daude nasima yoni khode ya 02 ko raini bo
ye 0 pol ko ra ini bomo ya menggeni khona simana angni isapni getau natinga ye 0 pol ko de tao de anga na simana dalni hit number angko natskana dalni hit number ode nasimang je mangan hit number ko khalnaska khalnata mangen dalni hit number ode nasimana 85 80 81 82 84 mo ya kon nasimara ini bo second o hit number ko de ya kon nasimara ini nagata managen de nasimani khushi je mangan nasimang hit number ko asko de unique ko de anga 85 ko natinga ye 80 ko natinga mo je mangan anaska raini nagata managen de